فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Pes asmanlarını 2 günde halk edip bina etti. Ve her asmanın ehline layık ve münasip hükmünü özüne vahyetti. Ve dünyanın asmanını yıldızlar bilen avadanladı. Ve dünyanın asmanını her növ afetlerden ve şeytanlardan hifzedip sakladık. Pes bu işler tamamı işinde galip olan ve alem olan Allah Tebarek ve Teala'nın takdiri ve tedbiri bilendir. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. Pes eğer kafirler iman getirmekten yüze vursalar, pesten ayt men sizi Ad kavmuna ve Semud kavmuna gelen azaviyan azaptan korkudyarım. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Vakti ki Ad kavmuna ve Semud kabilesine peygamberler geldi. Şoların hemme tarafından ki hiç zatga ibadet etmeyin, fakat bir Allah'a ibadet edin dediler. Kafirler ayttılar, eğer bizim Hudayımız Resulü vermek istese, feriştelerden iyi verirdi. Pes biz siz bilen iyi verilen zatga kafirdirmiz dediler. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. Emma Ad kabileleri yerde nahak tekabburluk ettiler. Bu ayttılar, kim bizden kuvvatta artıktır deyip. Aya şolar bilmiyarlar mı? Şolarını halk eden Allah kuvvatta şolardan artıktığını. Olar men ayetlerimi inkar etdiyen boldular. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Pes biz Ad kavmuna şuun bolan günlerde nihayette qatiyelini ve tufanı verdik. Şolarga dünyada harliyan azapni dadırmak üçün. Elbette ahiretin azabı rasva etdiyandır. O şolara hiç yerden yarilik ve kömek bolmaz. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وأما ثمود قبيلesini hak yolu ve hidayet yolunu davet ettik. Resulü verip ve nişanalar köküdüp pes olar gumralığı ileri çekip kafirliği ihtiyar ettiler. Pes şolarını haretiyen katı azap giriftar etti. Özlerinin eden teleki amalları sebepli ve teleki etiqatları sebepli. وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Ve biz müminlere ve perhizkar adamlara necat verdik. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Ey Muhammed! Sen kavmuna ayt ve beyan et, Hudayın düşmanlarını dozağa sürülecek gününü. Pes şonda şoların avvalını saklanar, ta ahir cem bolyanca. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.
Ta wagty ki şolaryň hemmeleri jem bolup dogdaga gelse, şolaryň aleyhine we şolaryň zererine şahit bolarlar. Şolaryň gulaklary we şolaryň gözleri we şolaryň bedenleri